initially when I was in a way recruited in, everything was still very vague for me. Tapi my turning point is when I was explained that the foundation of the party talks about common goal, it talks about shared prosperity, and it talks about compassionate governance. So itu adalah benda-benda yang if you don't think about it, you takkan come up with those kind of policies. To me, it's also very Islamic to go deep dive that way, to see things at granular level. Kita bercakap tentang shared prosperity, common goal, mana kita ada hala tuju yang sama. Masalah kita ialah kita tak ada hala tuju yang sama, so kita bersimpang siur. To have a party that starts with that as a foundation is actually very interesting. Sama ada kita ada ruang untuk orang-orang muda untuk terlibat dalam semua ni. Pada pendapat Fika, kita kena terangkan dulu pada orang about all this basic foundation of the party. Tanpa faham tentang the basic foundation of the party, the 3 pillars, I believe people will still go back to the idea that this is just another party. So itu adalah satu skepticism yang kita kena ubah. We are now the agent of change. We are the change agents. Bila kita bercakap, bila kita bersuara, bila kita ada buat tindakan, our actions akan menunjukkan kepribadian parti itu sendiri. So daripada situ kita akan tunjukkan nilai-nilai yang baik dan dengan sendirinya orang-orang muda akan lebih berminat untuk menyertai. Pada pendapat Fika lah. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.